Bismillahirrahmanirrahim. Na iya maring kalingamu di anu meng kalingay. Ajak pura-pura muasangi angka pareng kalinga rialena punai daculimu. Apa iya ri hakikatna temareng kalinga ritu daculimu ri anu meng kalingay sangadinna sabana Allah Ta'ala tenna meneng teman nesai sipae koromai sipa pareng kalingan na Allah Ta'ala reda cuninge majapu temareng kalinga da culinge Allah Ta'ala muasia mareng kalinga makita risitonget-tongenna na iya da culinge pada toisa barakna anu magaruange tania pura-purana anu magaruange mareng kalinga sangadinna tomondo iyai mui na iya tu anu meng kalingay dek na engkarialena tenna meneng teman nesai kori sipae koromai sipa engkan na Allah Ta'ala majapu engkani sininna mongkenge yamaneng mataru-taru. Apa iya ri hakikatna ritu Allah Ta'ala muasa engka tonget-tongeng kuaina makedanna Allah Ta'ala wallahu sami'un basir. Betuanna na iya Allah Ta'ala maring kalingay makitai.